Te fia fa alongo iai e ma te ma lilie ai Yeshua mali e oe anganga paia afio maia e mana mai, macho te fia fa alongo iai.
upu le pese na tata whaalongo ai. Le nei fiafi, i le soafa manu malo Yesu Kiriso, o te whaatalo whaatuai, o le polokalame le nei, o le whaingoina o Isaraelu le nuu Paia, e ala i le au unanga le ala leo o le Global Kingdom TV channel. Ia mau le amataina fo'i le nei polokalame me se mata upu o le a whaatalo noina, I o lau amataina i le nei polokalame le tatalo. Father, we thank you, we honor you, we bless your name. Mātou te vi ia oelo mātou tamā. Whaafetai tamā I lau upu, wai tuina mai a te mātou, e aoa o ai I mātou, e whaatonu ai I mātou. Whaafetai loa nganga pa ia o le mātou fesoa soani sili lea. Mātou te whaafetai a foilo a fio ona o le whaolatanga na mātou maua e ala le maliu ma le toitu o loa lo pelo Yesu Kiriso. And Father, tonight as I begin this program, se mata upu fo'i na whaitau masa ili ai, ia alu lau upu ma le mana, ia whaamanino a tili mai e loa nganga pa ia, ma fesosoani mai loa nganga e loa fine, I le whaamatala ina e fo'i, po le tufai nā tuai, o laua fionga pa ia le nei afi afi. I pray this in Yeshua's name, amen and amen. O te tue whaatalo whaatuai ia te oe, I le swafa manu malo Yesu Kiriso, o e mawhaina mahuta mai, ma whaalongolongo mai fo I le tatu polo kalame I le nei afi afi. E pe ona masani ai, I le polo kalame o le au aunanga o le polo kalame o whaingoaina o Isaraelu le nuu Paia. E whaatala noa I nai ni mata upu, e whaasino I le nuu o le atua, o le nuu o Isaraelu, po o le nuu Paia. E pela na a mati na atu I vai aso o mawai, ia le tau saminga lia na whaamanatuina e tangata Isaraelu po tangata Iutaia o tau saminga o vai aso, le tātou te loa le telo Kirisiano o tau saminga o le Pentekoso, po le upu e peru lea o le Shavuot. O tau saminga uma o loo tusielea I le Levitiko I luasfuma le tonu. Ma o tali tonunga o Yesu na whaatau nuuina uma nei tau saminga. Po oni tau saminga o loo whaata ata mai ai ia le Mesia ua tātou I loa nei o Yesu Kiriso. E tele la ni whaamanatuina ese o Isaraelu o tau saminga e taitasi. Ma e loo ma mawhaina fo'i le whaamanatuina e tātou o Kirisiano. A o le mafuaanga e tātou te waaba ai I nei aso whaapitoa ma nei tau saminga. A wa o loo iai se whaamanatu mo o e mao. O loo iai fo'i se whawhangu mo o e mao. A wale tātou savalinga whaale nganga o loo tātou iai. E pela ona tā ua atu le vai I o polkalame o mawai. O le tau saminga o vai aso. O le whaitau ina mai lea o vai aso sa e pitu ina ua mai e le tau saminga o le Paseka. O vai aso sa I e fitu. Le maua mai ai aso I 5 sekulu. Maua mai ai le upu lea e le ni o le pente. Maua mai le Pentecost po le Pentecoso. A o le upu e peru o le Shavuot. E pei fo ona tā ua I tato por kalame o mawai a. E ei nisi concept o le tau saminga o vai aso. O le tau saminga o Pentecoso. O le concept lea o le lulu ma le sele. A wao le vai tau o le taimi o le tau saminga o le Paseka. O le taimi na o le na sele ai le karite. Uma lola ia lea na sele le karite whamai. E au mai ulu wa I fua e ave whai ai taulanga tangata Isaraelu e momoli atu I le manumanu. A e o mai le tau saminga o vai aso po e tau saminga o le Pentekoso. O ua a mata ai le selenga o le saito. Ua uma le selenga o le karite. A o le selenga o le saito. Ai ai mea e whaatinoina le taimi e whai ai le selenga a le tangata Isaraelu. Nai tā ua le e soto, le vitiko, ma le Deuteronome. Whamai e ao ina a watu o ulua I fua. Se taimi lawe whai ai lau selenga e a watu o ulua I fua.
e awe ai lau taulanga I le malu. O whai tau ina e fo ima o ina ia o le concept lea o le ulu wai fua, o le whaataua ina, o le mamoli atu o ulu wai fua e awe ai lau taulanga I luma o le atua. O te manatua ia teimi ia a inga I Samoa. O tua nai e avatu I tausi ai ia I le awhainga luenga le atua po o sunga I whawhenga inga. Pe e sele loa se pua le wha elenga se ta a inga. Pa mai a mai ulu wa I fua e awe I le whaiwhi aua. Singa luenga ngā loo whai a lawa I mātota mā I le taimi nei a mātota I loa o le ulu wa I fua o se whatoa ngā e awe I le whaiwhi au po le whawhenga inga. A tonu e maua mai le concept lea a le a tausaminga po o le tū ma le māsani a tangata Isaraelu. O ulu ai fua, whamai o ulu ai fua o se mea Paia lea e te taona avatu I le atua. I o le eise malu e avatu ai, a pe o se whaatinonga ngā o I tātou tangata Samoa I le nei vai tau, a o le avatu o ulu ai fua e tausi ai I le au na a le atua. That's one of the concept is the harvest. Malina tātou tala noa I nai foi, le sele ngā whaaleanganga ina ua o mai I le vai tau o le senituri mua o le aso ua whaatu I nai le e kalesia a Keriso ina ua maliu toi tu ua mawhiwa e foi o I le langi. Ma whetalai ngai Yesu mai a o le alu ese e lea fio mai lea nganga pe. Mai e te tau o na o walu ese o na o na fio mai lea o lea nganga Paia. Now, e lei loa e le au so pe whaafewhea lea fio mai o lea nganga Paia. But we now know, loa tātou loa te teimi nei, o na loo wha mau ina mai I le ngaluenga e lua. Ma o le au whaitau I nātu, whai mua e o le whai upoi ono. O atu fo I le aso pene te koso. Sa iai I lātou umalawa I le mea e tasi, ma le loto ngā tasi. O na whaafua sa I mai lea o le ata lili mai le langi, pesea I o le matangi ua angi te le mai. Ua tumu mai le fale sa lātou no nopo ai. Ua iloa fo I lātou o laulau whaiva, pesea I o le afi ua whaiva ina. Ua nofo I o lātou lunga taitu atasi. Ua whaatu tumuina fo I lātou umai le nganga Paia. Ua afu ai o na tautala I ngangana ese. Pei o na fo ina mai le nganga o le ngangana ia te I lātou. Sano nofo I Jerusalema tangata yutai e ua matatau I le atua, mai nuu malawa o le lalolangi. Ua langona fo I le nei taa lili. O na wha poto mai ai lea o le motu o tangata, ua whememe ai, ina ua ta itasima wha alongo atu ia te ilato, ua tautala mai I ana lava ngangana. Po le selenga wha aleanganga na o le a fio mai o le anganga Paia, e peo na wha matala atu e le tato tusi whaitau le nei a fiapi. Mai, e le ngata ina tino mai, le a fio mai o le anganga Paia fa mai e peo laulau whaiva pese I o le api, ua nofo I lungo o I lātou taito atasi. Fa mai na whaalongo fo I le taa lili e peo se matangi tele. E le ngata fo I lea, a ua ngangana mai I le au soo, ua ngangana mai I ngangana ese, o lai mala mai tangata Jerusalema, o loo tumu I totono Jerusalema. Ma le si fo I mafuanga wa tumu a Jerusalema I lea vai tau, awa o se tasine o tau saminga e wha manatu loa e au ina latu le tangata Iutaia e avatula na taulanga I totono o le malu I totono Jerusalema. Ai maanaia le au mai e fo I le tau saminga o vai aso po le tau saminga o Pentecosto. Tātou te paava ai ai foi. Po se a se fesosoani mo I tātou au ale tātou sa valinga I le nei vai tau. O se manatu mua o le aso le Pentecosto po o le fan o le tula I mai ele o le e kalesia Keriso taluina a fio ifo o ia I le langi am. E whatau nuu I nai le se perfetanga mai
le o loo tā ua e se tasi o perfecta I te tono o le whenga inga tuai. O le perfecta le ai o elu. Pe o na tusi ai o elu. Muli muli ane e ina o li lingi ifo ai lo o nganga I lunga I tangata uma. O na perfecta ane ai lea o taua talii ma o taua whapine. E whai miti o tautua ina. E loa whailinga o tautau le lea. O te lilingi ifo fo I lo o nganga I au auna ma au auna whapine. E ia o naso. Lono winga, o le lilingi mai o le nganga o le atua. O le vana perfecta mai e perfecta o I o elu. O polo kalame e le atua, e le vana whaata atia, a o loo wha ngā solo pia le polo kalame a le atua. O le alara tau nuu mai e le aso Pentekoso, wha tau nuu inai, se tasi o perfectanga, e pēna na tā ua perfectanga a tusi a I o elu. E se wha manatu fo e te tatou, e se le wha maoni o le atua I ana folfolanga, po ni perfectanga na te tui natu I au perfecta, o loo momoli mai I te tono o le tusi Paia. Ai o mai le aso lea, wha mai ona tū lai lea o pe teru a toa ma le toa tino a ngā fulu ma le toa tasi. Ua whai atu ma le leo tele, ua wha pe atu I a te latou, se mai o tau yu tai ai. A toa foi mai e ua no nofo I Yerusalema umalava. Ia I loe o tau le nei mea, ma ia whaafofonga mai I a upu. Na wā ua le o nā nei tangata. Pei ono o tau ma salo salo I ai. A wā o le tu waso tolu le nei. A o le mea le nei, ua whai mai ai le perfecta o yoelu. O nā aso e ngatai, o loo whaapea mai le atua. E iwina o li lingi ifo ai lo wanganga I lunga o tangata umalava. O na perfecta mai ai lea o taua talii ma o taua whawhine. E loa whaalinga e o tau tau le lea. E whai miti foi o tau toia ina. Lewa toi tā ua e pe teru I lana la unga mua mua I le perfectanga a yo elu. Amen. O se tasi foi whaamanatu po se le sona tātou te papa ai mai ai I le tausaminga o le Pentekoso. Matango fie le whai upuna e whai mua mua. Wo o atu foi le aso Pentekoso. Sa iai lato umalava I le me e tasi ma le loto ngā tasi. O le tā uo se whaapotopotonga a e loto ngā tasi tangata. Amen. We are waiting for the o lo tātou tā tālo pēr ia lilingi mai le nganga o le atua o le ki o se me tā ua I o le loto ngā tasi. Pē toa la iti, pē toa tele se mawhitanga a e loto ngā tasi whamai e lilingi mai ai le nganga o le atua. I o se whawhangu fo'i mo I tātou o ni ani whaapotopotonga o tātou whaapotopoto ai mania I tu whaatasinga o tātou awai atu ai o tātou maua pēr le loto ngā tasi. Amen. It's a beautiful reminder for us, coming in one heart o le loto ngā tasi. Maua o te tali tonu fo'i a whai o e mafuta atu ni tele o ni mafutanga o e vaai ai fo'i I le tino mai o le loto ngā tasi o le whanau le atua. Amen. Tātou te le whaatali la whaapea se e longu nā lava e whaamanatu le tausaminga o le Pentekoso. Ona tātou whaapotopoto ai le loto ngā tasi. E tātou te loto ngā tasi, pe tasi le loto. I te imi whai e tātou a o ngā tusi Paia, o whono tatalo, o tātou mafutanga e whai I aso sā, o a o ngā tusi Paia. So e o fo I le teimi e te mafutai oe o le tino kiriso I lo, le malu o lo fale. Se me whaapotopoto ai, pe to lua to tolu. Whaapotopoto e le suafo Yesu, e ia Yesu. E whamai a loto ngā tasi, se whaapotopotonga, e whaamanuia ina. La tau te sele ina, ni whaamanuianga o le afio mai o le nganga o le atua. Amen. O se tasi foi whaamanuianga po se le sona tātou te maua mai I le vaavai ai foi le tausaminga o le Pentekoso. O le toa o le loto o Peter. The boldness of Peter
to share the gospel. Wa tātou loa uma le teimi o le tausaminga o le Paseka. Le na whaapiti ai Peteru I alona matai. Ai ina ua lilingi ina ma papatiso ina Peteru I lona anganga. Le anganga o le atua. Whamai ua le toi whaafiti Peteru I lona matai. Whamai ua tū o ia I lunga. Mai ile leo tele ma la unga le upu o le atua. Se whamai le mātai ua losu mai wha, pai pasu mai wha. E tala I nā atu fo I le nei tala le leo le mālo. I le atu lau lau uma. E whai ma moli mau inu uma. O na o mai ai lea o le ngataanga. O le moli mau. E peo na whaia e Peteru. Na abea o ia ma moli mau I le aso. E moli mau ina le tala le lei pe tufa atu le upo le atua. Lea na whamai. Tolu afe lea na talia ina le upo le atua. Ina ua la unga Peteru. And I think about ilo I au fo I tangata a. O le anganga Paia. O le anganga lea na te au mai le whaamalo si anga. Ma le toa tato te whaia I le whina ngalo o le atua. Po le ase fe au o wala au inai oe. O wala au inai fo I au. E le atua a. E toa le loto. Ono o le anganga o le atua. Tato te le mawhaia se mea. Ma e le o le pizza pizza. E le o le malosi. A o le anganga o le atua. E o fo I nei pol kalame o ato I lunga o le ea a. E le whai ngofie. E mana o mie le anganga o le atua. Le te me whai tau wai le mata upu. E sa ili ai ma sue sue I nai. Le awhionga Paia le atua. Tato te whaalango lango I le anganga o le atua. E whaamatala mai. Ma whaamanino mai le upu o le atua I a te tato. Wa a le manino I o tato nei tangata. E le mawhai fo ona tato tufa atu. Pe a le manino mua mua I le tangata. O loo momoli I natu le upu o le atua. So the bonus of Peter, because of the Holy Spirit, ona ua lilingi mai le anganga Paia, ma papatiso ina ai Peteru, na ia ma loto tele ai mai wa tūla I lunga, wa launga o le ai se pepe, whamai le toa tele o tangata na whaolaina, o le sele selenga whaale anganga na. Amen, whamai ia le ngaluenga mua mua. Whamai le tusi ngā luenga nai whaipoe vanu. Ai mauai o tau le mana pe awhi o ifo le anganga Paia I lunga I ate o tau. E whai foi o tau ma moli mau I ate au Yerusalema ma Iutaia o Malava ma Samaria e o lava I le tulu inga o le lalulangi. E pei ona maasani ona ta ua atu tato polkalame. E ta ua loa e tangata Isaraelu po o le tū o le lalulangi. I le lai tū o le sasae tututolu. I le tulu inga o le lalulangi. E lato te vaa ai mai I le Pasifika. O le Pasifika whamai o le tulu inga na o le lalulangi. Tātou te whaafetai I le atua. Tātou te whaafetai fo I le ngaluenga apostolo. O lea ua tātou mawai le whaolatanga. Ai tātou wa ua tele ia motu Pasifika ua maua le whaolatanga. Na amata mai pia. Na amata mai ina ua maua le au soo po le apostolo le mana. Le mana o le anganga Paia. Hamai. Na abe ai I lātou ma moli mau. I Yerusalema, I Iutaia, I Samaria, ma tulu inga o le lalulangi. Peona tā ua whai se taimi mawai. Te mina o alu atu wai se konferenisi I ta tonu o ao mawai ta tonu o Isaraelu. Na whailala o se ia, ai whisili mai se tasi o rabai po se ao Isaraelu. Po wheo te alatu wai, te latu mai Samoa ma New Zealand. Pe wofo ia hafa mai. O lala o lo mele whai ne batu. God called me here, I'm here. O toi whai mai, o lo o ama natu whatau wa ai e te awa. O se whai to toa na te tala ina e le tua moa. O no se moe mitinga. Po o se fufuanga le tua na ia tu uina lo loto. O te alu atu se nuu mamau e tala ilo na tala le lei. E wha mai le tala le awa o lea po le rabai le ia te awha mai. Do you know you coming from the ends of the earth reminds us ua o atu le tala le lei.
aloa toe fo'i mai tangata o tulu inga o le langi e toe whaamanatu ia i Jerusalema i Taia ma Samaria le tala le leina lātou tala ina. It was a full circle moment. I mean, the gospel came from Jerusalem. It reached the ends of the earth. And you know what? Watu a tele tangata Pasifika. Loa ngā solo atu i te tonu Jerusalema. E toi whawhangu i a Jerusalema ma tangata i Taia o le anganga Paia. O le tala le lei ua o mai i le Pasifika. Ua o mai i le tulu inga o le lalangi. Why? E le ona o le whamaile pena taua. E le o le poto po o le atamai o le au so o na o mai ai. Aina ua li lingi le anganga Paia e lungo o le au so. Ua lātou loto toa ai. Ua lātou malolosi ai. Le na au mai ai loa le tala le lei. Le ua tātou pati ai le alofa o le tua. Ono le tala le lei ua tātou talia ina. Amen. So for me, e avea ma moli mau. So it's a beautiful reminder o te pesili fo ia o ia te au. O moli mau ina le tala le lei e pe ona moli mau ina e pe teru mo le au so. E ise tasi na moli mau mai a te au le tala le lei o Yesu Kiriso. Ia le ua o mau ai le whaolatanga e le ngata i lea a leo fo e ua mawhai ai o na wha ngā ina le tangata ono o le anganga Paia o avea mawhisosoani. Maybe a couple of Sundays ago, lua se vai asa taro na toi asi mai se tasi o tama sa mato lolotu whaatasi e lei o ese atu mai i nei i Wellingtonu. Ma lana moli mau, na whai lana moli mau le aso. Ai toi whamanatu mai o le sunga le mato whawhenga nga na moli mau i nā tu le tala leia te ia. O ia o se moli mau ola i to tonu o le pale painga ringa. Do you know that's a big reminder for us? Tātou te le whaatali i e se pule laa. Tātou te le whaatali i e ni awa noa whape nei lungo le ea e avea i tātou ma moli mau. O so se mea tātou te iai e avea i tātou ma moli mau. O le asau moli mau o lo e moli mau wai. O oe le tangata ua talia Yesu i lo loto. Ua papatisuina oe le anganga Paia. Ua tu mau le anganga Paia i te tonu i ate oe. O lau moli mau e il tino mai lea i lau ngangana i te tonu o le aonga, i te tonu o lau whale whainga luenga. So se me o whaapospotonga o ainga, o lau ngangana te ngangana ia e loa oe i lau ngangana. O lau ngangana fo e te ngangana e avea i oe ma moli mau i se tasi. Amen. So even though e le whaamanatuina e toa tele o tangata Kerisiano nei tau saminga ma nei aso whaapitoa e peo na whaamanatuina Isaraelu pa o se whawhangu mo oe maau. O lui e ia au le nei vai taua o te manatu ai foi i e taimio o laititi sa halu ai ia tala inga ale mato e kalesia i to tonu o le nuu o loo iai le whalesa. Mo te tofu a ia e o pa e tofu o e malau panga. So you go in pairs o e malau panga. Na avatu le o streets pe fia streets e avatu e te oe. O le nuu a le o lo ia le kalesia. Na e alu le tu i whai to o le teimi la e alu le ia tala inga o e malolosi e mawhaina sa vavalia. O lo o alu le fono tatalo a le au matutua manisi o whanau i te tono le malu o le tua. O loo tapua ia ai ma te talo ai a o alu ia tala inga. So I remember when I was younger, sa o iai na mata atu i le iai te tono o le whalesa i le teimi o le tatalo o ave o vi inga e tapua ia ma te talo si ai i le tala i ai le teimi lana. I think I was in high school. No way, I think was it fulu wha o tausanga. O walu lo mai se tasi tangata matua e afoi nei. Do you know, e se savali ale streets la a lai pe ngā fefe. E te langona le fefe. Pa e te langona fo i le file mu o le tua. O le taimi e lata i le whaitatoa. Pa la taimi na tua vape ale tā lo fatua. Pa o le taimi ua ngangana tua i le upua le tua. Man, you
just experience this peace and this joy. O le ngata o le file mu, oli lo loto, loa mo moli atu le upua. E iti teimi, e te tala ele fai te toa ia na watilo I mātou te tonu e whanofo I lalo. Le tele o teimi, e saule upu sā, e slam, mai le fai te toa ia te oia. E la teimi whainga le langona, ele vai, pa e wha manatu mai le anganga pa I awha mai, e upua Yesu, a lato te ena oto, e lo oto, o lato te ena o Yesu Kiriso. Mole nei awhia, o se wha manatu lia mo oe mao. O awea ea I tātou ma moli mawola, e so se meo tātou oai, e moli mawina le tala le leia le tua. You know, this coming weekend, o lo o whai ese training, e whawhiwhia o na e moli mau atu le upu o le tua. You know, I do it afraid. O te whai a whewhia, ai te langona ale whaatasi mai o le nganga o le tua. So a whai o oe se tangata sa e whiawhia e moli maua loa pewa mamau tu ulau la me pana wa I lalo a wale whaamumu. I o se whaamanatu o le mata upu le nei a whiawhi. I e toi whaamumu le tātou ngā luenga o le moli mau. Witnesses, moli mau. Tata tele whaatali se te me launga, e se launga I lumo tangata e to o tele. Tātou te moli mau o lungo le pasi o te tono whaiwhainga luenga. O se mea tātou te oai, ia tātou moli mau, ia le upu a le tua. Se mea na whaia le tua mo oe mau, se testimony po ia, se vāvenga na whaia le tua mo oe mau, oe masai fo I le tala noanga, o le tātou moli mau atu lea, o e ua le iloa le wha o la tanga. Amen. Now, who is the Holy Spirit? O aile nganga pa ia. The Holy Spirit is one of the three persons of the Trinity, alongside the Father and the Son. As the invisible personal presence of the Creator God, the Holy Spirit animates and sustains all creation, embodying God's active presence in the world. O le upu e pero o le ruach, o le spirit, po o le anganga. O lo tātou maua mai lea, I le kenese mua. In the beginning, God created the heaven and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Na whaia lea tua le langi ma le lalolangi le amatanga. Sa so ona nunumi le lalolangi ma ua ngau. Sa ufitia fo'i le moana I le pou liuli. Na whenga oi ai fo'i le anganga o le atua I le whangatai. The Spirit of God was right there in the beginning. E le sa o le upu le ruach, o le upu e beru, o le Spirit, ma o le upu e beru mo le Holy Spirit po le anganga pa ia, o le ruach hakodesh. Amen. E tele la ngaluenga le anganga pa ia, ai la atato le o lo loto ale nei awhiawhi, na o se otonga. The Spirit of God is a helper o le fesoa soani. Le maua mai le Ioane se fulu wha upo se fulu ono o se fulu fitu. O le anganga o le atua, o le anganga whamai, e fua mai. Le tā ua le fua o le anganga pa ia, na e maua mai le kalatia 5. Ma e ai foi ia mea alofa o le anganga pa ia. Le maua mai le mua korinito se fulu ma le lua. Wha upo e wha e o le sifulu ma le suma le tasi. Lona winga, e te tau ona iai se tato mafutanga ma le anganga pa ia. Amen. We need to develop a relationship with the Holy Spirit. O le tato whai tau wai o le awhionga pa ia le tua. O le tato te talha mai. O le anganga foi o le tua. E fesoso ani mai I teimi tato te talo ai. You know, e teimi foi nale e whape paise pilpi te talo. E pe atoa le tulana e manatu lea. Ai longa e lavania upu e whainia o te talo. E atoa le tula o lo tuli ina ono se mafutanga te talo a. A o le teimi lana e saulianga pa ia. E whanganganga ina I tato I manatu. Nati tu ina mai. E fesoso ani foi. E teimi tato te talo ai.
O le nganga paia o le fesoasoani, o le nganga paia e fua mai. O le nganga paia foi, e foi mea alofa. O mea alofa ia e fesoasoani ai I te tonu o le ekalesia. O te loa, o le tele o theology lewa salvai tau nei ua eu ese I la tau le nganga paia Fa mai mātou te tono le tamā I le alo, ai pewa le wha mamafaina ia le ngaluenga le nganga paia, but we believe in the Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. This is what we believe. E le ngata po I le o se whawhangu fo e ngata po moa awa. Whama ia o maua se mafutanga me le nganga paia. Ia fua mai fo e lo o ranga, fua le nganga paia le ngai maua mai ai I le kaletia e lima. O le alofa, o le oli, o le file mu, o le ngā ia o le mita pale. E tele lava fua whamai, ia isa ngata a lava ele fua e tasi e fua mai lo o langa. But no, ai iai le nganga pa ia e te tonu ia te tātou, e fua umba mai fua o le nganga pa ia. Amen. E moni a o mea alofa o le nganga pa ia. Ia a tonu tātou te le maua umba mea alofa o le nganga pa ia. A o fua o le nganga pa ia. O e tātou o na tātou maua uma o no loo iai le nganga o le tua te tonu ia te tātou. So o le wha ai uina le mata upule nei a whiawhia. I first need to have a relationship with the Holy Spirit. Ia iai sau mawhitanga me le nganga pa ia. Lona lua, ia fua mai fua o le nganga pa ia o tātou wala. Do you know, a fua mai fua o le nganga pa ia o tātou tangata. O le taimi tātou te ave tātou mamoli mau, e moli mau atu le, e ofingo fia le upua. Ai whapela, e se ale tātou ngangana, ai tātou atu e moli mau atu le upu. A tonu e le mawhai ona o ofi le upu le loto tangata. Ona e loo fua mai le upu o loo tātou whaasoa atu ai. We need to live, bring forth the fruits of the Holy Spirit. E te mi fo una o e au mau Isaraelu. There was a pattern o I loa I le mātou o ngā tupulanga Pewa wa whaamua mua le nau ia operate whaonga ina o mea alofa le nganga pa ia. Ai loo fua mai fua le nganga pa ia. But I think the order for us is have a relation with the Holy Spirit, bear fruits of the Holy Spirit, and operate in the gifts of the Holy Spirit. Whai e sau mawhitanga me le nganga pa ia. Ua mai fua le nganga pa ia e loo langa. Ma ia e ngā lue ma whaatino ina po le a lava se mea alofa o le nganga pa ia o wha mea alofa ina. Hai oe e le tua ia whao ngā ina lea. Ina ia pesosoani. Whamai e build up ai ia le tino o Keriso. Ia tā mō le tatamata upuna nei a whiawhi. O le tau saminga o le Pentekoso. O wha manasi mai a te tātou. Le ngaluenga o le nganga pa ia. E ao ngā lea mo e tātou. Ma e wha manatu e fo i tātou. Ia te tātou. O i tātou. Ia abe i tātou. Ma moli mawola. Mo le wha o le tanga a Keriso. A whai wha i eise upu wa sasi lau wha alongo le nei a whiawhi. Ia wha mangalo I lau au na wha tau wha. I just pray. Ai le I wha o mai na le mata upu. E I know e se tasi o loo nau lava ina ia papatiso ina o ia le nganga pa ia nei a whiawhi. We're going to pray. The Holy Spirit is with me. The Holy Spirit is with you. God, we thank you. We thank you for your word. We thank you, God, that we read tonight about the outpouring of your Holy Spirit. And Father, tonight, we call upon your name that you will fill us with your Holy Spirit. O ai lava se tasi o whaalongo mai le nei polo kalame o nau e whaatumu o ia e loa nganga pa ia. Father, I pray that you touch them tonight. Pa ia te loa nganga ia te ilatou. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Amen. Awang le ngata ai lau matanga me le nganga pa ia. Continue on in your home, in your workplace, in your car, and especially when you come together with the body of Christ. Ia le tatou mata upuna nei a whiawhi.
lea o nanga o Isaraelu o le nuu Paia i le ala leo a le Global Kingdom TV channel. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Father, we thank you for your word. We thank you. We believe your word has gone forth in power. Doesn't return void. Your word does not return void, and we thank you, God. Thank you, Lord. If I'm lalo fo o mato loto ne fiafi. A fai fo o mato. Fa atala le i le mafutanga maloanga Paia tama fa manga no mai. A fai fo o wale a be I mato mamoni mawola mo oe. Father, I ask for your forgiveness. And tonight, God, we, like Peter, a be mato pe o pe tiru. Na tole loto e mamoli lau fe au. A whaafitai lau whawhangu I o mātou loto, o I mātou o moli mau ola mo oe. Father, I thank you for your Holy Spirit, our helper. I thank you, God, that in your word you have taught us about the fruits of the Holy Spirit and the gifts of the Holy Spirit. God, I pray that you help us to walk in it wisely and in your wisdom. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Ia whaafitai sa moe lo mafuta mai le nea fiafi. Familia tu e te oe malo ainga. God bless. Soe walata ona po o te aluai Whaamalo lo si ai awa Le wha vai vai Awane I o tōtua Jerusalema Se ia maua le mea Na fola ina Ai mauai o tōu le mana pe a fio I fole anganga E whai mamoli mau Jerusalema ma Yutaia umalava O Samaria E o oi tunu inga o le lalo langi Wha evangelia le lalo langi Nganga lea e whaalia mai Nganga sala E no foto tonu I a te oto E le Paia e mata Tou te whaia whailonga e siri I loa u Tou te tuma waila u Mata u tau atu Ai mauai o tōu le mana pe a fio I fole anganga E whai mamoli mau Jerusalema ma Yutaia umalava O Samaria E o oi tulu inga o le lalo langi Wha evangelia le lalo langi Lato fatasi lea Ito ilunga O lau fai va fi wailoa Io lato lunga O ngangana ese walato Tala mai ai O lea nganga Paia lena Ufoa ina mai Launga pese muli mau tala I tala lele Alofa fa ama onita talo
o whaingata so nei Taita I se tasi ina ia ilo Whaaulatanga O le anganga pa ia o le a Mi o tonu umalawa Ai mawai o tou le mana E awhio I fole anganga E whai mamoli mau Jerusalem ma Yutaya umalawa O Samaria E o oitunu ina o le lano langi Va'a evangelia le lano langi Ai mawai o tohu le mana E awhio I fole anganga E whai mamoli mau Jerusalem ma Yutaya umalawa O Samaria E o oitunu ina o le lano langi Va'a evangelia le lano langi Va'a evangelia le lano langi Va'a